Od Manhattana do aerodroma za manje od 10 minuta budućnost je upravo poletela iznad Njujorka. Zaboravite na dvočasovno zaglavljivanje u saobraćaju i beskrajne kolone. Kompanija Joby Aviation zvanično je pustila u rad svoje električne leteće taksije koji menjaju pravila igre u svetskim metropolama. Ove futurističke letelice, poznate kao eVTOL, izgledaju kao džinovski dronovi na baterije, ali su prava revolucija. Poleću vertikalno kao helikopteri, ali su neverovatno tihi i što je najbolje, imaju nultu emisiju štetnih gasova i rade isključivo na struju. Leteći taksi može da preveze 5 osoba, uključujući i pilota, a cilj je jasan: povezati centar Njujorka sa aerodromom JFK za rekordno vreme. Dok se drugi nerviraju u taksiju na zemlji, vi ćete leteti iznad njih brzinom svetlosti. Iza ovog projekta stoje giganti poput Delta Airlines i Ubera, a testiranja se pored Njujorka šire i na Floridu, Teksas i Jutu. FAA je već u završnoj fazi sertifikacije, što znači da je dan kada ćemo aplikacijom naručivati let, a ne vožnju, bliži nego ikad.